Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikalbag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Archie. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama to'y pakasaritaak, tabarang makaited iti basit nga adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Archie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, Manong Archie. Nagtaer ka ita Bagbagay mo launay day takawis mo. Amuklatan, Gloria din ko. Andamanin kaya't mo akidawan kanya, kisa paspasablogan na. Saan ka apas-pasablugan laeng, Manong? Manong, kuamin. Adapag namin tunbigat ka dagiti gagayam ko. Sigurado adin nakpalubusan ni tatang no saan ka sumurot. Anya? Apay, sa dino nga minti papanan nyo, ading ko. Ijay Pangasinan. Nagadayumat nga minan. Sapay adapag namin kan larnin ton bigat. Agpasog nun tumanan no sana matuloy. Alamatan Manong Archie. Kuyugan na kun. Tapno palubusan nak ni tatang. Alaman langan. Ipakadak tulangan kinilarni. Tapno sana magnamnama. Ay na! Agyaman ak unay, Manong Archie. Talaga nga ipatpatagnak akabsat mo. Anyamatan, apay ngamin ako yugam pay lang ni Glory akabsat mo. Idin to tabak-bakatanan. Sapay ada kayat ko agatangan ijay mall inton bigat. Makapasuron mat. Pasensya kan larni. Diyak lang amin mapagkudkudan tikid daw ti kabsat ko. Talaga amin nasa na palubusan ni tatang. No iso lang ti kumuyog karagiti gagayim na. Napatag kada kami ti kabsat ko. Gaputa iso lang tinabati apakalaglagipan mi ti dadinanang. Sana bale. Mapantamat lang ti sumaruno nga aldaw, hani. Adula amin day ta. Sigurado ma. Tanod di ka pala matuloy. Ag-break talangan. Anya? Nasaya at matanaawis na katikabsat mo, Archie. Kumusta kan? Medyo nabayag nga minan day dinaudi pa nagsarita takat. Nasaya at aklatamat man ang amara. Naimbag man da kinuyog mo mat ti ka anakam tapno agkakadwa tayo mat ditoy. Wen nagadayo ti Pangasinan ijay lugar tayo. Diyak may talaga agmay-may sa laeng ni Nelma. Sapay ada ija abroad dagiti dadakkel na. Ore ni tatang. Kas taon ti danag na no kas dia adi na makita ni Glory akabsat ko. Natural laeng dayta ading ko. Nang rona ket kasla ni nanang mumatan ni Glory. Gaputag karkaru pa dalauna Gusto ka manang amara. Ala, umay ka nga rod. Intag langoy. Ay. Umay kan. Wan, mapantag lang oy. Ngam di nakguyudan Archie. No di ka iguyod. Di kan tumanan sumurot. Ha? Isong aglangoy tayo mat agar dyan. Ha? Aginjoy tayo mat akas karagiti agagayam. Manong Archie, kita mo. Agbagay kayo gayam kanimanang Amara. Agpada kayo anapo daw. In-post ko tiladawan yung nga aglanglangoy. Anya? Uy, pilya ka talaga, Glory. Inton ko ang adagungat kanya. Amok manan ti ibagbagam, Manong. Bay-bay amman day dyan, nobyam. Kasla awan tupay bibiyang naken ka, no awan kwarta ama ited mo. Saan mo taling ko? Alakit din. Mapantan itayan nagti kakadwata. Agay ayab na namangan. Oo, na yan, ayan, ni Ayat. Ala, lipatim nga rudan ti imbagak, Manong. Inta nga rudan. Sabagay, mariknak mat ang mabisina kon. Itay tayo pa'y ngamin nga aglanglangoy. Mayap to'y pwesto tayong upat kadama ng Amara. Manong, sige mapanak iti ayan ni Nelma.
Da kayon to ti agabay dito kanima ng Amara. Anya, ay di kan umakar dito ading ko. Napanlanggim matang ni Manang Amara iti makan kan mainom. Isutang tiyang katugaw. Ay, basta. Dito iton abay mo nga agtugaw ni Manang Amara. Sige, ditakan Manong Archie. Makamuka man langan. Awan mo't kat diti dagas na nagkatugaw kami kan ni Manang Amara diti bas. Sana bale? Tugaw lang mo't dayta. Maulaw ka di, Archie? Nagbasag ka matan. O nga rot, Manang Amara. Maulawak mo tan. Sapay, aircon to yung nagluganan tayo abas. Oh, atoy, ada ipaangot ko kan ka. Para ka dagiti maululaw daytoy nga agbibiyahe. Sige man nga ron. Talaga ang maulawak. Ang mga no, makapakwarak. Oh, daytoy, ang utam tapno makaginawa ka. Mayat ngagpaiso na ito eh. Agyaman ak Manang Amara. Awan anyaman na, Archie. Ala, iturog mo, tapno di mo unay marik na ti ulaw mo. Nasaya at taymay ka dito'y balay. Apay mo na natin ng panak, Larny. Anya ka di man ang tibasol ko. Ag hindi di amo kapailaan. Apay, anya ti kayat asawan ti post ti kabsat mo, idi adda kayo di beach. Apay, nobyam day di abakat Amara, akas taunay ti panang kayot kat na ka. Anya ka rin dahil nga ibagbagam. Saan mo't akim mayot kat kanyak di tao? Aglang-langoy kami lang mo't. Jakpat yan. Siguro, naibusan ti kwartam. Intad mo siguro aminan iti day di babae. Saan na pud nuray ta? Alakit din, agkalmakan. Agsagana ka. Agpalis kan, ta mapantag shopping. Ha? Agpaisohan ni, mapantan ag shopping. Uwen, Larny, honey. Isong agkalmakan. Day takat ti kayat ko kan ka. Amom noon niya ti kayat ko. Mabit lang nga roda, inakpayag palas. Urayan naklabiit dito'y salas. Kumusta tirik na manakaw? Nasakit ka di pa'y ti tiyan mo? Uwan nga tatang. Agkalma labiit. Sa kalpasan na, agsakit tumanan. Kasi nasakit man ang tityan ko, tatang. Ay mabit lang. Inakayaban ti doktor. Masapula kita anda no apay nga agsaksakit ti tiyan mo. Kumustan tirik nam kaanakan. Nalpasan ti operasyon mo. Appendicitis ti makagapo. No apay ang nagsaksakit ti tiyan mo. Nasayatan tirik na kante. Hanggang sa dino ay tinangalaan nyo ti imbayad nyo dito ospital. Aday pabulod ni Amara. Kasanaw, awan maggayang pulos urnong mo. Huwag nga rodante. May ibos ngamin ti swildok. Pasaray kurang pa'y nulad duma. Kasano ngamin adi maibos. Itultulok mo mat ngamin aday jay anhobiam dagnumdumar iti matmat gadam. Huwag nga rodante. Ngam sa dino nga'y kayan ni Larny. Saan ka lingam imay ditoy? Saan kaanakan? Pulos, saan ang nagpakpakita ditoy? Ante. Ay agpanunot kan kaanakan. Madlaw at ikwartam laang ti kayat dayjay a babae. Nakakaasi ka, Manong. Ganda ni awan binusbos mo. No awan ti impabulod ni Manang Amara a kwarta. Huwag nga rodating ko. Maasya naklaunay kan ka, Manong. Gaputa sa balimat ngamin atao tinagnumnumar itinagbamban nugam. Diyak ko makayat nga ibaga ita daytoy. Gaputa nga adda ka payla dito ospital. Ngam, diyak ka ba ulanan nga ilimod? Anya nga minday taading ko. Ala, ibagamlatan. Siya kung tinang ibaga, Glory. Anya nga min at talaga na ita. Adda sa bali a karelasyon nila Archie. Archie? Apay nga da ka dito'y balay. Kayat ko asawan, naimbag kagaya man. Juan, naimbaga na ko. Siya akong ti si marungkarken ka.
Gaputa pulos adi kay imay di balay. Kan ore di ospital. Nga ore na amma man nagsakitak. Makumikumak ngamin. Iso ajak na kaumay. Apay, di nakadipastra ka. Kwa ngamin. Gapo ka dita unag tilalaki anang iso katam kanyak. Wen, aklo na kon. Idi pa'y nga da sa bali a karelasyon ko. Anya. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak larni. Impaay ko amin na kalikagong mo. Ngam kastoy laang ti aramidam. Pasensya kan. Ngam saan kan ngay ayatan. Lipatan na kon. Kan, di kan agsubsubli di ti balay. Di kan kayat amakita, Archie. Nalawag mat siguron day taken ka. Linaklakam lang ti mangikulasay kanyak. Naulpit ka. Ngam sige. Patgak tikid daw mo. Manipod ita. Nawayakan. Ay na, husto ko manday ta anak ko. Di mo ko mapagdadaalan iti panawan kan oras dayjay a babae. Ado ti mas nasaysaya at pay ngam isaw. Inayat ko itinapudno ni Larni natang. Ngam kastoy lang tinaramid na. Naulpit na dya babae. Balang kantis. Manglilipot. Ala, husto na itan anak ko. Ingkakat maturugay. Manong, anya nga iti planom iti umadanin akasangay mo? Mabantayo ka di ijay beach? Anya? Agsalsalodsud ka kadi? Wano ibagbagamon ti kayat mo, Gloria din ko. Both, Manong. Ha? Wan nga agpaiso, Archie. Nabayagan day di naudi nga ipapantayo ijay beach. Winmat nga min, Manong. Agan wine tayo mat, ah? Sana bale, takasangay mon iti mabiit. Anya tararamidan mo ti Amara. Inkamot aglangoyan Mapanak to inton madamdama. Isaganak pa nga umuna dagiti makan. Guston to inton mabisin tayo. Umay kakit din. Intag Ni- lang ni- hoy. Di nakmanan guyudan na, Archie. Ay, nagloko ka talaga. Sige, mapantan aglangoy. Mabit lang Amara. Ha? Sakbaya mapanta. Adda pa yung napatid ni bagakin ka. Kat sapel ako ma. Tadi nakagura apa man na mamuam. Ha? Anya day ta? Kan, apay abirber nga sa nakmetlatan, ha? Pakawanan na ka ma. Nadjakon kabaalam ti mangawag ken kay ti manang. Ngamin. Saan lang nga na best friend ti pangibilbilangak ken ka. Anya ti kayat mo asawan. Ay no bilang kagura nakman. Maawatak. Ibagam ko man ti kayat mo nga ibaga. Ay ayatan ka Amara. Nabayagan. Narik na akong day taidi. Tasikati kang runana ng tulong kanya. Tapno makalipatak. Kaputi pa ng pasakit kanyak hindi nilarni. Imparik naman na patigak. Kunak no jakon maoray nga ibagam kanyak dayta, Archie. Kunak no talaga apagayam lang ti pangibilbilangap kanya. No kasta. Ay ayatan nakmat. Wan, Archie. Nabayagan nga gayatakkan ka. Pagyamanak Amara. Nakaragragsakak ita akasangay ko. Naragsakak iti day tagundaway, Mr. Lonely. Naragsak ti pamilyak, gaputa talaga akayat da ni Amara apara kanyak. Katita, agasawa kamin, kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Tuy pagayam mo, Archie. Archie, agyamanak iti panangibinglay mo iti day apakasaritaam, katawan sa bali a maibagak, no di ti mangkablaaw kada kayo, tanaragsak ti binangon nyo a pamilya. Kaya't asawan day ta, adda kada kayo, ti makuna a respeto iti tunggal maysa. Ti pinnateg, kan nadarisay a panagayat.
Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Archie. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Kan sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.